الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الذي من علينا بإكمال شهر رمضان وهدانا إليه من الأعمال الصالحة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله عز وجل إظهار الفرح والسرور وهو من شعائر الله. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الحمد لله. عباد الله, kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, hii ni tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ibada, kwa salatu tarawih, kwa salatu tahajjud, kwa kufunga lengo na maksudio ili tutoke na certificate ya taqwa. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo ibadallah, hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. كما يتعبد المسلم في شهر رمضان بالصيام والقيام, كما vile anajikurubisha kwa ibada mu'min kwa kufunga, kwa kuamka usiku kuswali, basi wakadhalika yataabad fi yawm al-Eid biidhhar as-surur wal-farah. Siku ya leo Muislamu adhihirishe furaha yake kwa Muislamu mwingine, kwa sababu ni siku ya furaha. Ibadallah, unshuru al-farah biifsha'i as-salam, enezeni furaha kwa kupeana salamu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, nisiwajulishe jambo ambalo mkilifanya mutapendana nyinyi kwa nyinyi. Mtume akasema, afshu salama bainakum, pianeni salamu baina yenu. عباد الله, انشروا الفرح بالتبسم بإخوانكم, enezeni furaha kwa kuleta tabassum kwa ndugu zenu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. kutoa tabassum, kumpa Muislamu tabassum, basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ni sadaqa. Ibadallah, unshuru al-farah bil hadiyati ba'dikum, enezeni furaha kwa kupeana zawadi baina yenu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: tahadu tahabu, peaneni zawadi baina yenu. Ile kupeana zawadi baina yenu italeta mahabba baina yenu. Ibadallah, unshuru al-farah bil kalimati at-tayyiba, enezeni furaha kwa kupeana maneno mazuri. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa, maneno mazuri, ukazungumza na mwenzako maneno mazuri,
ukampa mwenzako maneno mazuri, basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ni sadaqa. Ibadallah, انشروا الفرح ببركم آبائكم وأمهاتكم. Pianeni furaha kwa kuwafanyia wema wazazi wawili. Ukiwa mzazi wako yuko hai, mama ama baba, basi enezeni furaha. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. عباد الله، انشروا الفرح بالإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. hakuacha Jibril kunihusia kwa jirani mpaka nikadhania ya kuwa yule jirani atakuja kunirithi. Allahumma ij'alna mimman qam رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مدينة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.